music and a holiday in the namonim say a nyom to onani de beji money and the yen kasa bibri wo Lumba in natural mineral water and then anopay de Obia ka say na de na ekoso a sexy journalist na yeten in canopy sanity mo amonim say DLFM de do holiday say dia ye the mamud back to back on say be esesa bibia mu enti ene me na metenem ama DJ Hitman yes sem kakra for today cause ene a holiday na menim say mo bebre mo anko agima mo ofie adra no passe dia mo nim se de yeye no na me de kai mo say Anidaso wo ho mo bia wo abrabo we mu de wo fa mo bia no bibia be ye coming to wesu bia jai na ene ye holiday wo nkrem wo muslim ni bi wo nkremoni bia danfo akoko penam fa be ye nkontomi abo mo bi ne di se wo nkremoni bia kwaji aponche ye nua no mo nkemo fa afi we mo anche na mo anya de mo anche nam de we an mani danam so pa mo anche nam no me gene ho a akomi zigzagem but anyways ebia say o mani mo ayedene enu ntine nam no kra enso mo ne mo busuafo so me ma obi biara barika de sala and I say happy Eid al-Fitr. Yeah, it's happy Eid al-Fitr, right? All right. Me that must say mo de mo fiti you know at the year 106.9 FM. Me din e the sexy journalist. Ushia mi kroma betumi afreme injeje ho hima and I say sexy anopetututu idie. Mama yenji ye ne mo mpaye na de ye pebia nyankopon enyama ne mfa akomapa enante kan hunu se de wo ye na asase we su bia no akomapa ehu ehia pa. All right. Yeah, na me ba be pick calls kakra said the be ya me ne etifo eni ahwefo e ba bi didi nkomo Coffee Taylor e wa hanom o stream me live ono na mo ho me afidie so mo ho me Facebook say ye YouTube bia e yo na daroma DJ Afiba e banyom papa na chese otumi hu se DJ bia ni ho no size what you see DJ Afiba nie enya asem ketu akro no so e wa hanom a wo hu monyom me na so na DJ anopede ne de mo sexy me hu nyom kakra na me so wakoye DJ de me ji wudi because DJ awaje award ka da se wo ye one wo ye adwuma obe popo ti da bi enti wo hu nyom a na me se enya hwe DJ mami wrem kakra DJ Afiba se sexy wo betumi awrem ene se me wrem a enyom no de ye de bremo enyom no de ye koso a ye bonyom no because ene holiday de enyom na mo betia de di asa what you say sometimes music is good for the soul. Ye kwa ye be nyina me say me re ho anyum na me de chichire me re number no 053 say ene holiday no ntwinam bi obi di abrem am de akohye fridge me kaya na ama me say me re fi me ho at once me say de kai we say Lumba in super insuo na de ye insuo na de sa no Lumba in super ko pebi no mwati me nua ba ma se wonnum Lumba nsupa me nim de wo ye wo ho because nsuo na de me sha se no nsuo me kala ye no ho me no me hwe me body me skin no aye hu enu nti no freyin se wo pebi etu akoton se wo pebi akohihye wo fridge mu se wo pebi de aye wo parties de wo pe Lumba nsupa de aye bia no that Lumba dwene mu ho nti no say enye nyom kwa na me de bebre mu me di nsuo enso bebre me man pakoso we ho se nsuo eye nkwa nsuo ma nkwa enu nti that Lumba se friend number ye na ni yemra me di 0555274757 and na say 0577475343 0577475343 Lumba in super man no me feely na me say de kai mo say flame condoms nso so e wo ye dwaman so a condom no e ye kama bi ye ja e ye condom bi a wo use so a e boa wo e ma wo ye be ma wo gina so che se wo ye be ma na sisi e wo ho asane odi a me say condom ne ye condom bi a wo de share ya na che se wo be ma no e gina so panyim e sa che ansa na wo release che se nya asem keto condom ne ye kama koko pebito flame condoms bi ye ja flame condoms
Flame condoms. Turn up the heat. Turn up the heat. Turn up the heat. Turn up the heat. Flame condoms. What I say, me say me used to be the minim said e come up and until you know say pay flame condoms at the pharmacy bia ubenya bi ewo ato sa enetie yeah. Yoni ma ben adidi adin pontu tudo. Yoni ma ben adidi adin pontu tudo. Ni onya metumi ya na ukayanda baba israo anu israo. Israo anu israo baba israo ya anu. Na metumi ya na ukayanda. Samuka kankazio. Na metumi ya na ukayo. Samuka kankazio. Na metumi ya na ukayo. Na Mr. De Kaimo say, give us P capsules. Give us P capsules. Give us P capsules. A drobia koko dro tatashe ba ko penono. O ye be mana wuntumi nyina so ncha me see kokonum give us. O ye oba na wo feelings ateko one be mehia wonte de bia. Unhu de ekokra, wo hu de obehu ane se be mana ho asane na ma sorry efrim pane so. Minya ba e wo feelings na ateko. Koko pe give us P capsules ni binom. Yesa when give us co capsules and so e wo ho no mo a che se yawe bia wo yematim obi wo ho kwakotena yane so anya asem keto akra wo be chimwa wo chen se de okwa awo so obewie na moja egu ayi ba bi owo bia na anya asem keto enti give us or the core capsules bia ba etu constipation yemuti na wo kotena che se wo be chimwa na nipa ba kodi asem enkromo wo koda wo be hwan ya give us me kan cho se nedro no pebi nenom na ebeyi saa nyoma ni nyina afi ho amaman be ma amaman gina wo sisimu che se amaman ne de gina obi a ho eno nti kokope give us P capsules ni co capsules ni binom na enyi amaman bi afi ho oye be ma wo sisimu ayemre wo gina wo de che se wo butu so a within 1 minute second na wo ho aba na wani ewu na wo da honom debi give us me kan cho se kope ne capsules ni bi nenom give us P capsules any give us co capsules P capsules no eye bema wo ho sane ntem anase wo sperms no aye low aye weak chese gu mu ana sane ababontin arehosem sexual weakness in men and men na musisi mu aye yemre no give us P capsules se men kan che mo se momra na mo beto edro ni bi me se okọ pharmacy bia herbal shop bia ubenya give us P capsules any ni co capsules no na wanya bi use say ye koko ayemutie bibi biara give eye will be a pay a drone be nenom give us co capsules ni de drop papa o me say na say madam fubia na maman chese ni sisim okod oni obehia okete so a sisi na ne ho asane no o se okope give us P capsules ni binom ye no ene de otumi gira so 30 minutes non stop na oba ne kra patcho na say a wo se oba bi adwane afri ne dem enam give us P capsules edro no eye kama pa co capsules ne so de me say wan pe bia wa ye ho because ene sisi yare bebre aba ensem bebre eye mutie enuane aye di ntisi na wo yem etim kokope give us P capsules and give us co capsules na mesade kaimo say Abibek Enterprise home of high quality bells say wo pe baby papa ato intadia enye na me kamfo Abibek Enterprise ma okọ omo ho a omo wo ladies dresses tops all kinds of intadi bia wo pe bia emema trousers emema jeans dien cargo shorts bibia wo pe bia pants shirts t-shirts hoodies sports chese bibi sports t-shirt bibia kits enkranta de empenimfo wo patade akoma wasew obia wo patade akoma ne bia meseko Abibek Enterprise bia na wo pe bill mana mutiti fie na mo se adwuma ni ho na monye adwuma na mama emema ebu mo faso no ene me dia sempa ebremu ne kokopa adwuma bi ye menua ba ko okọ Abibek Enterprise a omo wo bill wo betumi etu obekọ akọfọ omo nioma na watu na waton enioma ne body dadeda form menua ba kopa adwuma bi ye wate oye man so na wa ho siesie no wo so a ko Abibek Enterprise ho no omusi home of high quality bells enter the papa wo hye baby na hye me yo
ebi na hye me koto ne wo ho no mutumi se e fan kasa mo hu kala no eni nti ko Abibek Enterprise omo Instagram and ase TikTok ubetumi akwa DM wo mo ana ube follow mo Snapchat Abibek Enterprise and TikTok so ye Abibek Bill. What you see TikTok and Instagram ye Abibek Bill, yeah. And then me say nam na obi di abreme no me nya na chese e nam no kranka me de be adwuma me di. What you see yes. And until no obetumi agi wo medi. Kokope bito omo number and me de ba betu je. Omo wo Domi Total Filling Station honoma adjacent to Domi Total Filling Station. Say udru Domia opposite filling station na no money omudi in sheni mu and until no ko Abibek Enterprise ne kope enter the papa ehye because Easter yi ba ye kokwa wu akogye ye ni oba nso pa adwuma ye kokotu bi ne beton na woto a ye be oton a ye beto adwuma wo hopa enye na adwuma ni ho na adwuma ni ma be ma bi embu kwasea Abibek Enterprise fe wo mo number we so 0538129775 and I say 020-815-6691 and I say 055-902-7012 mami sambo number ni bi ma e bia na wanti ni ye me se ko Abibek Enterprise ho ena enter the papa wo 053-8129775 and I say 020-815-6691 and I say 055-902-7012 Abibek Enterprise, home of high quality bills. Kokofa bills ni bill ni bi neba breton because abrabono ejuma ehun hia. Na me say catch you say Difosu Plaza Hotel omo wo Koforidua na hotel na wo wremu a emu ehwam say ye dan ni mu hwam no na omo bed sheets ne nso ye kama hotel papa say wo pese wo kodi honeymoon wo ho ope luxurious lifestyle be living me say omo dan mu efe papa omo hotel omo wo pool omo wo restaurant they have everything in the hotel enti Difosu Plaza holidays there na wo ye Easter holidays wo ye den wo fie ene wo dofo mo plan na mo buki na mo nkɔ hye ho weekend bi na mo fanjeje moni say wo pese wo di wo birthday o party di o pese wo ye bia Difosu Plaza say mo nim Difosu Plaza Hotel e ho na time another the Lumba tiase no ko bo show a kire say dom e ho e fe ankasa me see e hotel bia is really comforting just say omo wo conference room kakraka wo pese wo wedding bibia pese wo ye bia me see Difosu Plaza Hotel e bia wo pese wo de wo pese wo ye bia no omo wo gym wo ho no mo betumi akọ ho da ho a wo betumi akọ gym on say bia wo fu aye kese wo be gym kakra na wo so atete swimming pool for relaxation Hey, hotel na bibia wo musa no. Me hu bi the hotel bi kra wa koda wa wunya aduane mpo na wadi we ho bayire na wo pa Difosu Plaza Hotel obi ma. Dien me nua be ma na wo ne te na wo ngige na ni ne toda oba nso wo ye biaye. Be ma kwa wa repair ye buki honom ne ne odofo ka che ne say baby me da wase wodo so nko a wadan ne dia chem enne de me de wa ba Difosu Plaza Hotel. Yen gi ani ni yen sepe ye wo mpa ne nso nye mpa na wo bere ho ana ye chukuru ni bio hotel bi wo ha wura ho a empa be ye chukro sa wo be pie na obi ahu anim say de wo be ye ni Difosu Plaza entesa ne mpa ne so ye memememe o da so a ho to say form wo refi wo ha wo nyina enu nti no Difosu Plaza Hotel ko experience bi wate na nipa ya medi cherry bi wasasi we suji wani scanning saving nyina etoda na de bi akogye wani na brabon so nipa yegide enu nti no say wo pay more information a obetumi contact omo wo number we so 05304588834 and I say 02079794661 05304588834 and I say 02079794661 bra nebeji weni wo Difosu Plaza Hotel where luxury meets comfort Thank you so much. And
no ntene me ba be pick calls kakra me be phone lines na to Facebook phone nyina so no I see you people. I love you guys so much. DL 106.9 FM DJ Afiba Waha Kofi Taylor and so Wahanum. Thank you guys so much. Fraying never number we so any entry common number ni 05340500199. Ofra na me de won chia ma ye o chia me so ameje wo so na me bisa say the holiday no nioma airco bibi ekoyi anan nam no wanya biawe o ye nkremu nti amumi na mo nchene nso so ye so na e de ade a afi we mo anchenam e number ko obi de bre me cry nso sa but obe de mu edu 05340500199 and as 0593406565 frame me na ye ntwetwe komo. Hello. Hello. Good morning and happy holiday to you. Good morning. Happy holiday to you too. Coffee ma. Hi. Oh, odo Na what to say? Nyame adomo na also e. Nyankopon adom me ho ye ne holiday wo se den. Adedi kan me ma ye nuanom Muslimi fo nyina happy birthday da sala. Thank you. Obia o 49 ana eni Jamila ne DLFM fo etie DL ye ma obi bia happy birthday da sala. Okay. Coffee. Asoma kan no kro. Ya nam no anano ye kan se fiada na minya biwi. Tell o kano and shut down so sa kuma vi ne de ama ba we ne de afi we de am won oh then ye kan say odo no on say afi bia ni usem but then afi na betu ye de ye be fan sa eduane de ye did that so sanity the amu ye mo ani adom ne de say ogwaden yankopon hire mo amen na afi e be si mo ambe di na enye mo amen. Okay, Kofi Masho who say number ni 05340500199 and as 0593406565. Me say afi we di o man chena. Ana me won cry ni ntia kuma se de e che o. Hello. Hello. Hi, good morning and happy holiday to you. Same to Crazy January. What else? Video Berima Asante. Okay. Thank you, me ba watching an answer. Sound. Oh. Promise. Me promise you say obebro ade bi na odi di baraka de sala. Oh, na ba ya na obeto hwan. Beto receptionist nko a. Into one young lady. Yeah, Ajoy Jessica pa. Mina. Oh, into one fa ama no kra. Na what say? Me di jana enyi. Obekwa akọwe ono de nenum ye ne de Mina wiase mo na mo nyina wo na wie. Nenum ye ne de ese wan fa nya no ko obekwa akọwe nde no kre. Na me ya do Wednesday. Obaba. Me ba ochina me ba Wednesday me ba Thursday me ba Friday me ba. Oh, okay. Si fashe fridge mo. Yo, mema enkramofu nyina barika de sala. To. Supa enkoma alaji Sheikh Osman Nuhu Shaributu. Openi pa owodo ema Kristofo ni nkramofu nyina no. Nyankopon kita ne kremu. Awon hwe ne den. O mana hoden enka ne owo no ho. E won sanyi biem enka ho. Esa na futuo papa wode magana manyina nti nyame mmoa no no mo yempanifo nyina so ho ban e wo wurade din. Amen. Why are dear pa say wakai Obia. Hello. Good morning, mema wo happy holiday. Mi jidi se wo enjoy pa. I'm proud sexes. I'm enjoy. Ma Cassandra ni. Hey, Ma Cassandra se bibi aboko die. Boko so hoye. Nyankopon adom me hoye pa. Damase ene akonya mu de amaye. Why damase. Oh, yes ye damase pa se mokoso ana mutie. Me fa akonya so awifi kamofo nyina Auntie Mary Lakeside. Mano happy Barka de Sala. Ene Mustafa ene Habida. Fozia any Alaji Chairman Smile nyina mo precious fans mo Nyankopon hire mo na ahode o mo hire ye no Nyankopon hire na mo
Na fi de ye hu so kra na mo che na ma Cassandra me se e me wan wo hwe wonim kumase che o mo che nam kumase de etumi chichi bi nyina na ye de gu polythene bag me ne de abeche wo hwe ensa de wo enkran de na ekoso wo kromo ha yi me de me samako oh anka me ti ho be ho ne ache ne de abra me ye teje afi de ye ada o mai ni mo aye de ne sa na ese mo so na mo si de ma ya te so na mo ise mo ate so na oh afi we de mo sire mo nkanya mo ho me se namba ko pe na me nyai se yen so yen cho mo ade na mre do ano mo so mo ache yen yen nya ne sa Mate. Yo, Sazi. All right, thank you. Bye. Ma Cassandra na motene kano Ma Cassandra de obo. Hello. Hello, good morning, Sazi. Good morning. How Dora here. Yes, my friend. Dora, yeah, this is your first time. You know on radio so that. I Sazi, who is saying? Nyam kupon adum. How are you doing, Dora? Sazi, I have some. I'm see one. Opo do wa no mo the fresh one for abro. Ne feye. You mean by then the funny. Oh, I feel ready o man channel. Matia Dora. Hello. Hi. Sakode. Sexy machine. Eh na sakode dey na wudi me fie din fami akosi echen yi. Akosi echen ejina me de. Ah, okay. Ananya sa na de. Sa na ye fami akosi echen wo yi kwan. Yeah, sexy. Me say. So ni se sakode na ka say. Ah, sakode na se wo okode no ni ye. O de mo ni adwuma pa bo. Mo ma enya kwan eda nyame ase. Ema ye nuanom. Nkremofuo se nyankopon ahwe omuso enediasa enamako mako ediasa enyemre usaawo omudi omuye mo ato ho amagana masanyina bompaya okura ka omo bompaya ma obi oh yeah so ati ase omo bompaya magana masanyina wiase nyina ama sisi anyankopon de omo akuku de nyame ase Emma 49 nana. Okay. The Nyamiasi, Emma Madame for your friend Haruna. The Nyamiasi, Emma Menamfo, in Kremufuni na. So. I'm on my way fasting. I'm sure Musso. I'm sure so sako the Yamisha pa. Now wife what to say? Oh. More the pa. Eba say Diana won't kai me da say why. More design no manam. Matia mu nkoso anye de sa why. Me kai why. Matia. Chiana na just seeking so. Matipa ojo so. Why nana. Hello. Ojo so pa. Bye. Bye. Number ni 0534050199 and that's 0593406565. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Me ma happy holiday. Me jidi se o enjoy. Yes, one. Pacha udini baby akase free. Say me pacha udini wadaroma. Sala no. Ye wa baban sala o e na wa karamin sala. Enti de eche na mu na ye kase no. Ah, we na nya kase no on. We ni ye nche na we diane ni ye no na ba wo betima kuma akoko anasa bibi etisa. Enti na enam chano ba titu de hafo no mo nya de mo kumase de nya ne sa o. Kumase de na mebu ni paso. Mo nya muslo ti mi cha unam ni di. But hafo de me se de nim nam so we de nya we no mo kum nam no. Ah. Ti so ye cha chia mi nam fufo ni mi se mo nyina mo kumase. Okay. Na ba ku barka da sallah. Ena titu mi pie se ko abna. DJ man, baby o bia mi chia no. Oje super. Okay, bye. Not just say we no mo channel we dey mo but still you hear nam 0534050199 and that's 0593406565. 0534050199 and that's 0593406565. Hello. Hello, Kazi. Hi, good evening, Odini baby akase free.
Go I said me Zainab. Zainab. Badika de Salah. Oh. I said na baba ka tell no na lady na ka tell na me show. Okay, namna. But I know we na che na me. Oh, we na ki so aba so na che na me. Bas baka na so. Okay. So point na almost caffeine the 8 5 How do Muta, how do Atu, how do Adama, how do Ahmed, how do Rabiatu, how do Majid, Kinangasano, how do Zainab, Missy Barker Sella, Momunina, I'm sure Momunina, on your okay, see, Mammy. Amen. Amen. On show super. Hello. Hello. Hello, good evening. Sorry. Good morning, good morning. Good morning. Me patch your sexy journalist ne ka say what aroma. Kaza mom amaba wana kaza bi hu mu different o. Mo voice na mo de kasa wo so no me abi hu mu different. O say la say me de jawure fe ba ku bi sha sha ne nya wono a. Susu radio si de bi am da ho. Enye hwe. Ene agi se owura ko fi ma mo obdi ka churo din nyina de mam. Yeah. Asante zongo nie. Ashanti zongo ho ye. Oba de adom. Na Ashanti udino wo zongo mo wo zongo ana. Mo zongo ma zongo 32 years. Ene esa na media mama wo bia wewe a. Sani adikafo no mu bia be kire mu no. Na ntwe ni nyina abobo ho. Obi ya do waku na ntwe. Oh, okay. Nkokọ no ne ayinu emo no kakra no ye. Na ntwe ni de abobo ho jama yedi sani wiye aki no ba ku na beba no. Eno na omu ta kum sa anam no na ntwe no na de ne chiche. Oh, yeah. Na nkra ha na gaza no. Sani akwa no se ura obi fie so aya na entese kuma se ne kwawu ni ayino. Wahu. Entini nam no ya na nkwa ranse ta no. Oh, okay. Hadi omu ya ye wo zongo no mu de yehunu difference pa. Yehunu difference. Omu ye nyina ti ni ye, yeso so no omu ti ni ye. 32 years. Me banya 28 years wa abema wa o ti kama wahu mayu awo mu nyina bi 25 27 and 22 20 o mu nyina no efrafram kama no bia ni ashamboko ni eja no utia me na so a me hwewdi enti ye be ye din se o baba mani mo be basabasa no bi ko be basabasa boys ni ko be jira say papa we dia walai mo free ogo tuahu tindamono ye bi jiri se kesi ne ba se ni abahunu mo ye kanu na be fie all right be fie abonte okay ai be yi yeah that's super ye di papa bi wa ha Alhaji Mahmud one ne ma ne yire asa di zogo mi tia wom sai me ma ne ye kwa be fa kwa bi so na nya oba mani ba kire bi se kasa tira bofra we ba bi a wa fa ho no enye de yesa ma ne nkwala nyina yinyi afa kwantrene so ti papa de yakopon ka ne ho amen don to ne kwandam na nyi a wanyi aduru sabre won sa fa bi nka ne ho na onye pani papa koso a bro so ha amen na ala sanso so one ne yire ene ne man anti sala o asa de zogo bi chiya mu nyina okay da ma se ana mu so jubaifo no me ma Obia happy holidays. Bi jafo abu ejuma of DLFM. Ye go yeso tabachi. O ma pani da je kufuo. Ba bi o Obia bi no. Ene Professor Zuma nurse. On so do pai be chia no. O ba mudu ba umia. One ne yire be chia om. Be da se. Yenso ye da se pa. Hello. Good evening. Good morning, says said why a good evening, Jumanti. Onim de a good evening, I be seeing no. On say anaju, on say yes. Yo, says it. I mean, no Cassaria Yana, Baku Fred, be catch me say, Sala with the Omunkumu up Nenchi, and say, Yan Chank see a pan. Okay, ye chain, and cannot be on Betsy, they are braying. All right. You know, you're done accident in church. Yamin Sharno. And then Monday, so, and they, my brothers, be more precious and from so day that about. Okay. Any Victoria, Tamame. Any Benis Pobi. Okay. Pobi. Any your friend, sister KK, Joseph Daku. Woman, you now so day.
manye koko yohin. Is almost so the Yankopon Shro Munina Maye. Amen. On Shra Silver Lady Maya Yonina, I feel more. Any Roman father, I feel more. Okay, Mark Sandra. Bye. Bye. Oh, okay. In your way, I'm watching on radio, mon fan chemi. But next time they make genum. Hello. Hello, morning. Good morning. Mema, happy holiday. Thank you. The same to you. Thank you. I'm now where you Onyankopon adom me ho adini ankasa. Jesus, me for akwanya yi. Na me fa mama no bi. Atisela. Ba ko di Ibrahim. Ote da kuma. Nzongo ho no. Okay. Alias Ivy. Na baba ko nso so Madina. A friend party. I know I will cut estate honor. Madina estate. Also, so me man a happy seller. All right. Okay. Me so me that's a pa. Okay, 05340500199. Hello. Good morning. Good morning. Me my happy holiday. The same to you. Now what to say? Ya mi kusu bo me ba ma tan fo na ebre. On be bre nso akosi awie ye wodi ne baby akase free. Me din di ka ekra o fe o bo so ma take ya pim. Okay, Kachiri. You. Mami chia mi ya Adam Edrisu. Okay. I'll see auto of Ekodua. I'll tell you. You man happy birthday, Sarah. Only mami makutimi ni Edrisu buseni na. Isaka Osman onunsu ashalebuche. Okay. Onunsu michiano. All right. Chia mami afen aya assembly kuma. I'll turn back to Madina Sungu Jashi. I mean, like the usher that from the shadow of our what's the company of Sumudon? You make a share. The family will see a hope for social hope. That's the way she ran from Amen. Amen. Hello. Hello, Sexy. Me Pasha, good morning. Sexy, good morning. Sexy, now what to say? Nyankopon adom me ho yo now so. Yo, Sexy, me Pasha, me din e the 49 na ba ko pe. 49 Sa. And it's all about Sexy. What you say? Bahima, nyame adom me ho ye. We dey ma me fa akwanya we so ni din kan. Na me we share na me wish loyal fans of DL presenters. Okay. Me wish you more happy holiday. Now Muslims and so more loyal fans of DL presenters. So me wish you more barakah. Okay. Any obi bia wo DLFM. And also me wish you a happy holiday. Sexy over man. Me chama tata ko die. Me chama Mark Sandra, yeah. 49. Oh, 49 into me engine. So, all right. Hello. Hello. Good morning. Me my happy holiday. Oh, same to you. Sazy. Hi. Mrs. Mintani. Okay. Nampacho, Mrs. Mintani. Yeah, me ado me hoye pa. That's Sazy. Yes, darling. Me wo bia me pese me ni di me nu mi enu di ne ho kokonsa. Sao, into no sa the back door na. Yeah, be kan boko ye manente. Into ye. 149. Ade a 49 ye no. 49 soli ade na no ye ho a ne girlfriend ni yen. Ne girlfriend ni yen. Na say akoko ti na wo we kura nka ne yen we. They all don sem so no dem ma. O no dem ma. Ye this Sunday 49 wa frem. On frame impo. Yo, miss on frame you. Wanya de kra. Na me se matete na menya no. Ye benya no. So benya no. Ye benya no. Yo, ya fa ye ho adwen o. What you say? Cause ma na mpem so say ya fa ne ho adwen so da. Ne ye tete na. Eya hwe ye be na den. Ye be na den. no. Encheche obi aboga beba. What you say? Yen so ye be di bro nya. Me boga ba. Na ho no. Na ye be kire 49 say. Na ma chi akukọ yi na ma ye jollof aka na me di abre say na me twa picture dia say ne 49. And say nya sam ketwa. Me twen yo. That day me say that boy babe. Sa. Na ma chi akukọ na ma je jollof.
Na me the what nature. Na matu me bue shall picture them their sign for 9. Matia. So the men straight in your my be I am fanasa. Yatipa, Matia. Yeah, dear. So what I say? Say the Amisha Moat. On shown so pa. Mokosum boy to my day, my daddy, my yes, time with it. Yati. Yamen come home near Muye be. Man of me tell me of a brand baby Obia. Okay. DJ Hitman. Baby Obia no pay me chen baby. And I may walk back. Kojosa me, baby Obia, me Obia. I didn't say in Io. Holiday in Ghana for Mr. Mo. My end did the boko. What I say? I'll be ambim. Yeah. Yendi the boko. I dare chana ye need no be a kone dumaso. Ma wun demand and bros on go fast some back. Yes, Remo. And ya boko. Okay. And then Yamiasi, any pen so dear bit. Oh, Yamia, you be. Why, papa? Why, papa? And then Yaka say, baby. Amen. 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 All right. Yeah, before or dumper. It's a holiday. What I say. So then and holiday. Holiday was a day. That the Lumba say mafro or dumper. Me din fifure. Bejari is a holiday. Sweet holiday. Mafro or dumper. Me din fifure. Bejari is a holiday. It's a holiday. It's a holiday. Hello, only my last caller for now. Hello. All right. You go. Pacho Kasana Mary. Yo, prophet and Satata. More aggressive. Meso instrument usam. Light and darkness. I couldn't show you. Thank you. Thank you. And yasam kitua. She say. Eha a DLFM 106.9 FM. Me din edi sexy jina. Ye try ho aba. Mommy try ho bra. Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pe baby ye meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. Wontrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amawaniaje, Echegusa. Oh, Diofosu Event Center. Diofosu Plaza Hotels, dear, Dime Papa. Independent dear Buso into Saope Hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was soon dia. Ya bia punama. A fair 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. A fair Diofosu Plaza Hotel. A tra quine a walk abotan so any atchim ya nina oko for idia. A brin so behuyen wa herase. Any fire service station no in a dim shenimo. So qua denta. Yo frafraha ubetumi a freyen or mayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me na koko yadie. Sisi yadie, a mama nya yem timotete womono. Yedrono no, manumbi, a mama de me hon. Give us core capsules. Mrs. Moye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh, yeah. Hey. Give us, you know. A man need ya bebusiemu papa. Na bema ka give us P capsules. And give us core capsules. Bomunum
nom dia na enije ni ahoden no wa brudo Givers P capsules meme wadi mfie dun watwede kronkwan na efa Givers Co capsules apemfo abatan wo mo manufo ne nkwada wo ne mfie dumienu nka ho e wo drugstore bia motofo nko Givers Herbal Center Teshi Mobile and Teshi Aduami phone numbers 0543 222 470 and 050 685135 FD ahwehwe saa ejwedie nkrato yi mu agye atom. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa. Tisete de wo mne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no ma chomebo. Isu na kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na na ma mensuo bia no mensuo kroje ya ye friend Lumba nsupa. Insuo no de efa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame insuo de wasa wo no mbi. Insuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Isu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said the akosu ye kano no le say my mebusu afọ de mama musu papa Lumba ensupa nsu aba ye dwaman so enya asenketo akra so say adofo mu nyina no an obi etu akoton dodo na na pie fie mu a ye no mu a chese bibia ademu come Akwala Production and Trading Limited and abomodi aboa no e de breye yo nsuo nie nsuo ale Lumba ensupa sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ebo mama ne say opebi akoma ni abeya o e chire hoyi ne sainti on be friend number C 026398380 and I says 05407851010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia betinya koye website e wo www.lumbainsupa.com obenya ehu akade nyina e wo ho Lumba ensupa natural mineral water get a grip that's super brain FDA aji ejwedie nkratoe yi atum We give now make your bar. If you say, oh, don't go in dinner, I didn't want you. Man, young crosser, what do you want bedroom feelings? What would you go do? Are you planning on any cream come tea? I see so that you send your dog back. 1999 Jamaica Sanada Jamia Audo Ewe Kodi Odo I was some for Biashamikasa Amodo ye want to me from one or don't want your walk or that daddy or don't be a mina fena meva Abrohimio Daddy now fena meva Abrohimio Daddy now fena meva Mrs. Abrohimio to Chinaburoyo Abrohimio is that also from Abrohimio Daddy now fena meva Ajudama Abrohimio Regina from Abrohimio Daddy now fena meva Adome febo for Jima Sosa Nakuye dia wade miajo Abanso mina soja omo Adie mi ariada uzo Abrohimio Daddy na vina miga Se unyenya odo eda wo se odo nyede Otume kume Otumia mingoyo Sio consumintiyo Ada uprechi ana memu maranagi Otubi vina univa Miseri amino fuini mi wa kontini Noro Odo wango bibi da Inti Sisuwa
tell me, Joe, or do you would have been one? Would you recover your diva? Not touch him. Or many other tennis, your bone. So me more, no, do you win on my view? Oh, it is you. Again, not no the other view. Oh, so why? So I made the bow feel no brewa. Manco crossum ye ya betum bensu no donade ya. Juju nana ji mini babiko. Midoi irame down nani ya show it all. I can come and keep up.
send me. Red on my bun for me, oh. I tell me you're real. My tell me you're real, so I mean you're true. Me really was so honey. Honey, now mommy condo. Ha, what I need is you, honey. Honey, they give me some maintenance. Oh, baby, can I ride out your bunny, honey, bunny? Me feel is a me feel is a oh, baby, can I ride out your bunny, honey, honey? Me feel is a me feel is a ride me now, me feel it, me see, ride me now, me feel it. Me now me feel it, me sing. Ride me now me feel it, me baby. Ride me now me feel it, me baby. Me feel it, me dead. Ride me now me feel it, me chill it, me dead. Ride me now me feel it, me baby. Me feel it, me baby. Ride me now me feel it, me chill it, me dead. Ride me now me feel it, me baby. Me feel it, me baby. Riding me man and feel like the first time. Now me tiati mun said the last time. Riding me man and feel like the first time. Now me tiati mun said the last time. I love you, honey, baby. Warning number one. Spanking it to her. I'll do it to Mrika Bonnie, I'll do Ruby Bono, Secono Memo, and I was on Muti. And yes, I see Sonia, Nasanina Munoa, Andrea Bibiatos, oh Bibiatos, I'll come in tremble, my treasure. So that you see it, my crowd, me don't ride me now, me feel it, me see, ride me now, me feel it, me baby, ride me now, me feel it, me baby, me feel it, me dead, ride me now, me feel it, me see, ride me now, me feel it, me baby, ride me now, me feel it, me baby, me feel it, me dead, ride me now, me feel it, me chill it, me feel it, me dead. Me now, me feel it, me baby, me feel it, me baby, ride me now, me feel it, me chill it, me feel it, me baby, ride me now, me feel it, me baby, me feel it, me baby, ride me man and feel like the first time, now me tiati mun said the last time, Ride me man and feel like the first time. Now me tiati mun said the last time.
someone got resolve. Oh, to my Catania, so I'm a mini, all the poison.
say me ni bibi ko. Nemo mo no ma figo do ye woman na ka me fini me suno mo ma yase. Bibi je me show. Na me ntumi hu se yeti pa ye ananka se ya ka me bini mu. Ha ha. Oda te ma senti me ne how. Susu dwen na me tuwa na mo a me kraw. Bibi na wati atwen bi samu anse wega. Fi se press bi so for kora ho wonsem. Na me ya me to your madasa. Connect ma se na ne yeti mu no no ti be dampem. Beja boda fugo baby. Inti so brake wa beka se. When you know be fire good. Me te tama buti wenchi beji kuto sira na pakai me yesa boga beje loose. Nsemo shemebo. Na so mini wushi aje beka fi se be back to andai. Eya to me te tin simbia e mo fakese e ha me so me mind.
Asisi masuo, manyima dite. Ebisu amintio, manyima dite. Mibesu amintio, manyima dite. Mibesu amintio na. Oh, namba. Manyima dite. Mibesu amintio, manyima dite. Mibesu amintio. When you want it dead, maybe it's so I'm into you. Ooh, number. Oh, number. Know him,
na mo matwe ase na me TikTok no shim ko se me ya na waje no je ko na me twin se dia na hu chenti na wa fe chenti na me yimo se o money 1 billion crown no be the one city ba no ni niko 50 people na me tipo se me ma se dia puto se be me dia te na kuma dentino di mi ti tu si so basi me mu se ko treko me produce ya me mo ma go puro me sa me de dato se na me ni da di diko et me go so no me for me ni me so me go me for so no me go me mo baby gonna want to ya ya me jimmy do Asa baby yeah baby na what drinking you baby da me I'm on this what me asa wani me go so the buy your baby you done my best la me for me can't na masia no say now go me pass ya go me na mono no chama yemi say baby go oni me say big guy kai woni say big for guy so buy money and kwawari every boy take toy manu ma baby go chama yemi say onkuwa ni oba girls Wait there, it's a holiday for the last. What's your Didiko me jidi say holiday no enjoy enunti no enne eye holiday yi de enyom to nko an ye de mamo munim say edru chese holidays ne basa na ewo eye ani gie enunti that the Lumba say wa fru odompa odin fifre e bedware it's a holiday and it's true is a holiday what I say enunti ye mo bebre ye ko fru odompa ne odin fifre dware ma fru odompa odin fifre bedware it's a holiday. It's a holiday. My fruit, Odamba, getting free, Bedari, it's a holiday. Tree holiday. My fruit, Odamba, getting free, Bedari, it's a holiday. It's a holiday. My fruit, Odamba, getting free, Bedari, it's a holiday. Tree holiday. When you met the white, Mr. White, boss of white. Number bay, oh, Nako, Ako. Many Matty White, Mr. White, Chef White. Number bay, oh, Nako, Ako. Nakaming your white. Obey, obey, temptation. Obey. No Bama send him. Ocean killing more. She says holiday. Tree holiday. Also a female. Obey, no mama send him. Osia chili mom. She says holiday. Tree holiday. Send you thinking no doctor, no thinking no fear, no to papa. Get away and no bad what you do so that the baho baby yako that's mama every day sako nisaba odoko no daba give and take shampoo and this is sako nisaba odoko no daba give and take pull and push and this is kabe filiama Betty Bache,
All right, hi DL 106.9 FM, home of legends and great music. Me din at the sexy journalist, me tnemo Emma DJ Hitman, and a holiday in the Semunim said ye yanon, a todani as a semoka crowd. DJ Hitman, that the Lumba Bessie, DJ Hitman, and I know say baby I will be out here. DJ Hitman, they say I know cause yo it's if this is DJ Hitman on the hey DJ yo so hey. Minim say by now they wajojo ne ho won empem e ba say di hana ne nyagro ye nwia be ma DJ Hitman bra kwabna ho te sen making kind Facebook comments ne kakra what you say making kind Facebook comments ne kakra ansa na yasa ba be twetwe nkomo enche na ye mre no aso na mom no ye wo mre kakra ye di bedi nkomo anasa mo pese me hu monyom I don't know because me kra nyom na jinja me ntem say me bonyom kakra so asaka ho anasa ye ni nkomo but anyways mama en read the messages ne kakra Minya ba Enquires adepa. I say good morning. Thank God for life. I'm watching you live from Akwiteman. Chief Palace. Keep it up. Keep out the good work. Okay. All right. Yenya ba Enquires adepa wherever you are. Thank you so much for the message. Doraya Eje. I say good morning, sexy. How are you doing? Watching live from Christian Village at Chemota. Oh, okay, Christian Village. I want to me back for nam pese mitano. Me yeah me nya dan ho honum na me de mareho. Ekoshe East Legon sa na makotina New Legoni. But Christian Village mesa ba Dora meba betna Christian Village what say? Dora Yeje wabi most sexy. Welcome. All right. SL Michael, I say good morning. Hello, good morning. Good morning, Michael. I want to say I hope you are doing fine. We be able to call them. Anthony Ekusi, I say long time. We love you all. We love you too. Sexy. I'm Tony. Love your vibe. Oh, Tony, thank you so much for loving my vibe. How you DL 106.9 FM. Say if you dear way dear and yasem kitwa na me pa mo cho mo ma Facebook messages nemra mo honti e na ye wa ha messa ba betwa messages ne so because me won komo bia wo say me twetwe me de bre etiefo ene ahwefo ansana ya sorry ya nice Anthony de say odon love ni ye nioma wa send se nyasem kitwa utimo say owodo sonkopa ma daddy Lumba ene na juma ye for medamo mase obi biara wo yi ne yam na odoye no me say afi we nyame into insupa ngumo so wate and now no pay me de just 2 minutes e hyem nkwan bibia aye basabia bisi basabia wonhu wabrabo ano enne wunya kra obeka wano aduro nyankopon se menka cho say bibia beye kama unwu ya unim de wubenya enu nti mema menua be ma DJ Afiba e de nyom ba ku we acheche mo re ansa ne yato enkomotwetwe ne so Anidaso Wɔhɔ Obia Daddy Lumba se menka che mo se Anidaso Wɔhɔ Obia bibia wo famu bia no ebe ye wate ni nyina ne se odi akoma pa ebe nante de bia me kasa abrabo ayebo no enya asori a wo bekɔ ni de bia enya afori a wo bekɔ akɔbɔ ne wasori dem ne ehu se papa we die wo school ana sister we die wo school donyame wo udonyame enya asori a wo kɔ de bia kɔtoto offering no akoma pa obi betumi akɔ asori from January to December so na akoma pa bia enkra no fa akoma pa nante ne nyame embie kwan ma wate fa akoma pa nante ema wani mbiri wo nua enye obi ho aho ya like seriously o saa ne yoma ne nyina ne si ensure no kwan eno nti so ogidi se Anidaso Wɔhɔ Obia dia ene etie nyum ye ne fa cheche ore Obia ehia wa mi nwate Anidaso Wɔhɔ Obia me se nwom wetie nyame me se binim de ntia me bonyo ama wo enku ho wate
we ebeye ye pa. Would you this afi we ebeye ye? Men subie mwati jai sunu aye ye. Daddy Lumba si yen fan abra bonye susudie na najo abeba be chim on the DL hour. Anidaso Wɔhɔ Obia. She Anidaso Wɔhɔ Obia o. Anidaso Wɔhɔ Obia. Inti na Nyankopɔn ema de pachim. Die wewu na wasei. Die wewu no na wasei. Inti fanyum we chichire wate. Bibia be ya kamo. O de obeka se manka. Anidaso Wɔhɔ Obia. Hey. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Hey. Obi nim di obehwe obi. Obi nim di obehwe obi ntino ya wo hu ohia ni a na wabu no wate just because say obi wo hokra wote ka mu a obi ho kana di obeye ne ho a o chale momme endodo ye ho Anidaso Wɔhɔ Obia o obi wo ho a obi ho kana na o momme nyai sa wate yemmu nipa bia unim da chia semo barika de sala biem me gidi se sala no mu di ni ye me nua no mon kremofo inkremofo nso me pe homa sempa o mo life ye me fe omo ye din aso omo ye quiet omo ye reserved be ba o de wasem fro omo a enye papa ma Jamila baby a wo bia me chia o me baby girl Jamila ba ko pe Jamila na de also be fa me pio e was so fa me Let's enjoy some music. Don't
bura na waripa yeni bura se wa yeni bura amiro yeni bura wa wari wenya yeni bura awaripa yeni bura yenodo yeni bura ronia yeni bura wa wari wenya yeni bura awaripa yeni bura odai konde onyamre odai kodo onduswe odai kodo odai kodo odai kodo odai kodo onduswe odai kodo onyamre odai kodo onduswe odai kodo odai kodo odai kodo odai kodo onduswe sami bodo dile kumi anyo ido diam yeni bura adia manze kuna bosa fie die nunu yeni bura akoya lecha so bidi ameni yeni bura akatiensi so tango kwa so bidi yeni bura sami bodo dile kumi anyo ido diam yeni bura adia manze kuna bosa fie die nunu yeni bura akoya lecha so bidi ameni yeni bura akatiensi so tango kwa so bidi yeni bura And your panel on say hi, a home of legends and great music, and enjoy the music. Atani your monkey to ya. Atani your monkey to ya. Oh, Daddy Lumba. Me my Daddy Lumba happy
holiday sama ne barika de sala wo baby obi o say atani o man ketewa ya it's a be power na nyum na do ye de be twen de yela wa o say atani o ma hwan ni atano o dobroni o de ne ka wa shame o de you de ne ka wa shame o de why ma to me for who di ai mi makumacho o de why ma to me for who di ai mi makumacho Found it, me the macumba. Are you afraid? Or the Nikawa Shame? Hey, you don't know the Nikawa Shame. Or the Nikawa Tommy found it, the macumba. Or the Nikawa found it, the macumba. Baby, I ban ya me deno. Be power. Be power. Atani your man ketua ya ne chinchi makoma na chese that the Lumba say atani your man ketua to me say be power child na come in there sakatimpo bie ye kosu na me so mebe say ya me de abamko fie ka ba me no de peshe we dey high flame abu obi pese e ya na from above she's so irresistible my god so mo mama do so na me do achinye so afeje ko ti aman say dia kwa say matia ka ko that is what you should do. You'll be a background on you. Rap for Lumba, Cassie, and India, bet you no challenger. My dear, what I see, I can't come there. To come on around, I can't come there. Hey, don't stop, hey, don't stop, hey, don't stop. Hey, don't stop, hey, don't stop, hey, don't stop. You need to say, hey, don't stop, hey, don't stop, hey, don't stop. What you say? I know that the Lumba say
be power and a holiday di enyum to nkwa ne de my Facebook messages ni bi aba be ka ho na che say omo che odankasa Hansen do I say good morning sexy, thank you for good work, listening to you live loud and clear inside Atomic Hotel Dansoman. I'm DLFM no size Diode Hansen, thank you so much for the message. And there's some, I say, sexy, you are doing a great job. Keep it up. Thank you so much. Doris Opokuya, I say, sexy. I'm Doris, watching you from Pram Pram. I really like your vibes. I love your show. Oh, thank you so much. Mama ya dear, Maya, I say, rest in peace, Daddy Lumba. Rest in peace, DL. Oh, Mama Miraho. Oh, rest in peace, Daddy Lumba. And a holiday. It's a holiday. Yeah, before or don't panic in free akako jari. Hey, dear 106.9 FM. Meda DJ Afiba si BM. DJ Afiba niye. DJ Afiba niye. Coffee Taylor so wahano mo buama. Jumedi no yede. Facebook ya muhu Mr. Chepe. Coffee Taylor darumo. What do you see? Yenya Esel Michael. Say hello, good morning. Monfa messages nimba me. Wa meka krami to me. I can kind. Good morning, Esel. How are you doing? I hope everything is fine and I hope you're enjoying the holiday. Yeah. Na etie for me etie for me kakra ho. Yes, etoda mean to me nyam ho. Number no 0534050199. Na me say de kai wo se kokope Lumba nsupani binom. Ensuo na de. Ensuo na wo no ma wo hu se enye easy. 0534050199 and answer 0593406565. 053-4050-199 and that's a 0593 and no I'm for feeling no I'm for feeling hello wow go on now to saying although you how you DLFM good morning Translate Pram Pram. Oh nam pacho hope to say Pram Pram boko die Pram boko and holiday. Ye didn't that sa na to sex do ni bibi there be and say Pram ye need you mornings you ye need you almost 3 months in me me pacho mo MP ne hwan and holiday yi de me gidi se otie o mo tie radio yi e de na wo be ka che mo MP yeah Sam George Honorable Samuel Nate George okay fiti Pram eko diningo ye nim you 3 months ni river be down your friend Waterland e ho na mo bu nsuo yes sir ye di tware but nsuo mo di chin no nsuo mo ton packet no 3 cedis and for hardly and sun now benya and na kwaye holiday meaning say Friday no we was a Friday night holiday. Yes. Omota ye kanewu. Aye koye holiday no into me branch me anyi juma. Me dia tumo enim sa me nim say ne me wo fie. In say kia ne kia DLFM be juma into me pam cho. Okay. Then in say DLFM die. E dia ni tumo so a we ye money ye yi. Sir. Odo ada di Lumba e di BFM station nti enim say the be too many ma mu ye mane ye yeah ye pamucho me we de me pamucho me fa akonya we so ama obia ti say Pram nungo 3 months ye ni issue okay pamucho mu bi issue no ma ye all right ni nya me nyejuma Matia yeah wasemi de nti na obia na we basa we de ndware ma ho so won say nsuo ni ho sa na we dware akakra bi o ye dware akakra bo be nu aduane akakra bi se nsuo no ayese koke eni eyesa ma wani nkwa ase ho se de nsuo ni tie bi ade ma ase ho hia ho nam ne de enye hwe ase no na hia ye ba because ase de bojuma what ase bojuma pa ase ho na hia ye ase ho no moa e ho we ni nyina wate Matia odo you all right bye nsuo ho ayedene hello number is 053-4050-199 and answer 0593-406565 nsuo ho ayedene o man ayetimo ye kwan so nye hello good morning oh
Hello. Hello. Hi, good morning. Good morning. Me pacho dini baby akase free. Pacha femi am Obia me kasa femi show. Okay, na dia na ekoso wo honom bibia bokọ de. Ni me adumo na unso. Nya me adom me ho ye me gidi se holidays no enjoy pa. Ah, ye de ye we ejumewu. Ukọ ejuma. Me pacha. Enye hwe me ze me nso me wa ejuma holiday na ye dia ye dia na me boa. Sa pepe. Okay. There be a bit of I call today to do it. Oh, that's so nice of you. Thank you and keep listening to us, okay? Do you have All any right. problem? Wo echo potem wo man temo person call it to MP any man because any holiday. Yeah. From Richland Junction to Competitive 5 Junction, you road me a very poor. I'm from Obia area who are quite it's very difficult to get there. It's like the two and him now they are 2 years in now. So that he can Na mo MP a friend is saying now nim ni din. No. It was a 40 ago, but then I don't know the current one. Okay. All right. Thank you. You're welcome, dear. Bye. Making kind Facebook comments ni biem kakra asaka ho ansana masaba be piki biem. Anthony Ekusi or said the best thing to do is to care from your heart. Now or the love emojis no as so not just or dear what's what you say to take care from your heart. What I say you nya dora ya eje wa eje or say in fact sexy who say baby atania manketwa daddy Lumba I love you. Oh, Dora, thank you so much for loving Daddy Lumba from the bottom of your heart. Alexander K. Hey, sheshemini mudine dia mitremo. Enye di bia na mitumi abo. Nti mo hu me mobo na mo fancheme. What I say? Alexander K. says shime. Wow, it didn't but I couldn't mention it right. Sexy, love you more. Good morning to Nana Kofi. Good morning to Nana Kweku Bonsam. You know, the messages when you guys are sending the messages, yeah, I'm you said the baby to me, I can kind of why na school need your koi pa will be the asema Alexander. I couldn't read your message, and I'm sorry. Doraya Eje Weje, or say nobody can replace Lumba, and it is true. Alexander, me just say baby, I will be oh yeah. Also sexy, love you more. Good morning. Okay. Hello. Number is 0534050199. I may pick 2 calls for now because you're not a song. Hello. Hello. Hi. Good morning. Good morning. Morning, sexy. Coffee man. I want to say. Oh, Bibi Abo called there. Coffee. Say yes, darling. Show me the why pa nyamichira. On shamanso. You need them mabozi. But weekend we won't say holiday nyoma be koso. So yeah. It's vacha oh sorry no me say only DJ no. We are not at the encoding. It's at all. Need humanity. Matia. All right, Kofi ma. 053405. Hello. Hi. Hello. Good morning. Good morning. I hope you're enjoying the holiday. Me jidi say holiday you will do when you ankasa. Oh you. Okay. No ka ni o che ke kira o fe ni o. Keche na bibi aboko de. Ye na wo so akomo tren. Boko na keche hiva na uti. E je mi no ka se no sa mu. Na insa won bibi aboko de. Ye. Na mi shiro. Ene wa ma yefutu o bo enyum. Sa. Na mi fa chawu be sore a. Mi pe ankwanuma. Menu so atwa pe. Aw. Wo je di fu. Sane. Me di enimi abeyo. Daddy Lumba nyumu nyaro sa nyumu we nsemu wo mumma papa pa nsemu nti mi srawo wo be bonso a bonensi mate menu so atwa pe. All right. Mi bi saba matamfo o Ghana ha nyina. Okay. Ba te wo poro sa nya ko po a chia no ma me wa pa cho mate pa. Bye.
All right, yemre no enya ayebe. Eno nti no said ye meka ye no nyame ebeye nyame bebie kwan ama Obia na mestre mo yempanimfo no wadaroma ene holiday yi de me gina dadi Lumba fidie kesie yi so asre neoma bebre yemu bebre bebia yete ye kwan enye kwa especially wo drive ya obehu de bia wasa okọ wo hye car cause in futuro e kwan ne nye chese o ko ba bi kwa na wo peka kra edre yempanimfo mu hu ye mobo ye kwan nsuo hu hia se de enua bai kan be 3 months ni nsuo ma e yare hosem e be den na ni party wiase na nsuo ba bi oti nsuo ni ho obeye den dware matitude what you see ma kra de ye hia nsuo mo because we need water what you see cause then you may cost e wo ye body nim and into Mr. mo yempanimfo any die kwan so Mr. ya mama mo ni enkoyeso ye ho na ye ne ekogina ewie mototo abama mo ya na ho kakra ya na makai what you see ya na makai bo sha mo hyehye ye no nsuo masen estremo minim se mo betumi aye amana bro so pa why ye pamocho na monhwe na ye kwan ni nso monye ne kra networks aye use uto bundle anasa uto credit anasa omani mu aye dene enye easy ntini o ma bi wo se motetetete somaye o ye bundle a wo beti ne ese asa networks ya ye use chese o ye call a ye se na wo credit ya rehosem wonim se wato credit pan so hwem na article ni nyina ye scanner na ye de to yesrem monye ho bibi emayen what I say it's sad sometimes so share on my name said ye din na yempenim fonum bi enye ye ho ase ya na ye boye bra yen ka so obi mfas ka meshi ye butom ya ye beye ye juma but ni o ma bi a mo beye ebe boaboa yen as oman bapa na yesrem mo ayen why insuo no pram yempenim for honorable Sam George we de nkotodwe kufom nsadan sayem ye ho bibi ema ye nua ba na o se be 3 months ni nsuo eni honom ye domo ye nyina ye oman ene ye Ghana ye sa wo Ghana month mo ye nyina ye oman ye I don't know Ghana ye do Ghana what you see nti monso mondo yen monno ye na ne oman enkoyi ma ye bro enye easy kwa wa abrabodim ye bre Daddy Lumba nyumia ne de chichi ye de bia ni da so mo bia nda so nso so momwa ema ni da so na e wo ho mo bia emmem me din e de sexy journalist yemre no enya ayebe kwa emre no aso Kwame Efum ena eba Kwame Efum is up next or no ena a day mid morning jumedie na ebro me nua Kwame Efum aye krado da Kwame Efum obegina ho hwemanim jamos madam ni yeda obi biara sese mokoso ati DL 106.9 FM meda Kofi Taylor se meda DJ Afiba ase nyame insha wo mo pa na ombie kwan papa bi emma wo mo ombie kwan ento baby a ekwan ni mechia Obia DL adwumayefo nyina na najwa silky silver lady panon antiama baby a wo bia no mechia wo chese adwumayefo DJ insha ba mechia wo bia DJ Headman everybody ochina nyame ya adoma ye be hia wo DL awaso na ye de ba na ba etekwa na ateko ebebremo eno good morning enjoy your holidays minyam nkamofo mesremo enam no mo wi amonsusu we ni na osia bu na se obi akọwe na mama ne se ba ko atu are ho pa enam ne de wudi echa me mama body card sala biem ye dom pa me dom yie nyame inshallah Allah inshallah na godi me damu nyina masenkremo no mente but odo me dom ntime anything. Goodbye guys, see you tomorrow. My name is Sexy Journalist. Kisses.